karibu Embu Town. Kesho tunavyosikia rais wetu anakuja, tunaomba kukuwe na utulivu. Hii mambo mingi watu wako nayo tuvumilie, kwa sababu tulimchagua, tungoje tuone vile atafanya after hiyo miaka 5. Nwate engi aekari akaunti ya Embu matari na mwirigiriro munene iguru ria icera riri, engi ao makiugaga ciiraniro nyingi ciake itire ciakinyanira nginyagia umuthi miaka 3 vuva yake gutonya gitiri na muturire wao nwakwa uramaumira. Ni maugire mundu wa bodaboda ni agwikara waro na waroria mbano mundu wa bodaboda tugwikara waro no akuringwa ni mbevo tu na mbere ukuthia kiringwa ni mbevo. Undu ucio wengi okageria gwika mathabu nduthi mauga ni magutugwithiria tha ino nduthi oko cia bandire makiria boxa tha ino okerie kugura na 200 ma kindu skaingo okerie kugura na 160 something ukarita muturira twena gwe tha ino ko wi mumo makiria maundu mara mothe atwerere ti undu atubinge riu kwa hivyo ndona uki wake na mawega make mara turenderete ni ndui undu wa kairi nginya thirikari ya Embu County ndiraruta wira pesa iraruta wira ni ndui riu turaruta we kwa hivyo kena uke aikira reka athie tutina thina lakini 2027 tutaamua. Guku avuri biashara makiagithagia kiene mivango iria yonthe irekwa ya kwamukira muthamaki wa bururi taunire ino ya Embu makiugaga uyu ni wira uria wagirirwo gukorwa ukirutwo wa muthenya. Sasa leo soko imekuwa safi, jua nakuja kesho ama ni aje? Soko inapaswa ikuwe safi all through. Kama leo sasa ndio matakataka hapa tunakaaga hapa tunanukiwa na mauchafu. Leo ndio sasa kumesafiwa juu tuseme anakuja kesho. Nwate mari na mwivoko ate muthamaki wa bururi ni ugakorwa amareterete maundu mega mauthii wa nambere. Aukane tukamwamukira atututi na thina wa president ni tono ni mutongoria wa bururi. Ngune ngiuga atiriri auka ni aroria maundu maria magiririkite guku Embu na karoria kana ni amenekete kate mumeneku ageka maundu ya tumio tumuture arabu ndeto cia gutwira gaba ni ageka tu tutirenda gugwekirwa turenda twikirwe thaisi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Athonekanya kambere gakunokwa weta kuraya inchokerete na nteto ingi. Weru School Tours ni chokerete kairikire mubango jotu jo gukiria aritoa itukwenda kugwatana na machukuru kenda gutetheria arito kirimantu jegie mental health. The only thing that can stand in the way of your mind functioning venye inafaa kuwa ni madre. Kwejana mataro za muturire. There's also something called to chill. What does it mean? It's to abstain. If you want a photo of the day, ukiona kamera fanyanga hivi ama unafanya hivi. Na wacha nikuambie ukiwa darasani pia usithubutu kuwa unaishi hivi. Do you want to be the president? So you can become, right? Ukiria iyewa na kinyako bakundia mwago. Mwaka muthiru itudurete tukirionga skuru Kathumba ja Kiregara Girls, Kirindene Day, Kinjo Girls, Mukothima Girls na Mugona Girls. Kethirano uende Weru School Tours eriongera skuru yenu tukinyerekire weruschooltours@gmail.com. Nkuruki itukugwata ogeni sponsors barabara ingenda kugwata mbaru mubango juju. Ituguchokeria nkatho sponsors betu bonde na Weru TV nintubogotwa kanyaga gagukiria maskuru. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Nilisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaijua eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on here. You're supposed to be neutral. I don't even know what that means.
You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Halo, Meru, ukisikia ujue mfalme anakuja. Ni Betika Meru Football Challenge After Party. Tarehe ni 6 mwezi wa 4. Wapi? Kinoru Stadium. Meru. Hii ni deadly sana. Rida LW Mandi na nikifika unajua masai Toxic Lyrical Stona kosi na kujua dimanga Sizu Murume kwenda kamwari wetu kamwari DJ Ale King DJ Slim Zuka MC Stugi sijamaliza wewe bila MC Laingo na MC Zediambo Mapangale Stage itapata blessing kutoka 255 Mfalme Ali Kiba. Komi King Kiba, baba kianto tola mama Kiba. Kiingilio ni bure kabisa. Sikiza kuna mahaba. Yeah. Mahaba. Mapenzi ya mkata. Akaribadhuru roye na yembe centru ne bomudete mubunge wondan kili ni kiraba kuwa nara mibruno barete na mirandi ya witi na mbere na kinyoba kubire kuma kile thirikari nene bakiaria karibanku lukine barete atongira barekana na siasa sirumi na padhu na kuluki bedire baitambia dhire Nicola Chabari aribotie kitoe kisebe katera topa kura keseneta mere kaunti ikweka kwera motoke ya mwe awe tokera ikomoroke na topoki kana kake mere takuwa leke kakura keseneta ekebe akioni nemwe oni ikwakiebe nebere yake Ori baingi banjirite kwibumiria kwibangabangania na gutumiria ite ebira bakwenda indi nabo akari ibawandi ya theroroje ni bebumirite na muthoro bakiuga ati ibanjirite kuona ati kwina tabia itakubwa mantu ni megie kuringa asiasa na aranto baingi bakwibumiria na bakanjiria kurumanga abarabangi unto bakuwa butibatirie kile imuchorokwa puronya ndamrombara kura lakini muthakoke uo utuma no ina thina na no lela sikinya nto baba tikurumwa no nto na mbere anga nini anga wen manto mengi ntakwenda kwa yao lakini manto yabu githitie nkenda bwera manto mengi muno na yao ndoria kile na end report ye antu baraba mu supporta kana baraba para sia dhone kana baba moya kura na twende kwa jumla na ritingwe batena ndoni muno mateni ndaiveru akwa ari mathikone kwa kaveria aruma maruru please antu bare kuruma na kisiasa yonto ndakiwa uto Martin tabiwe anjeretie please ni onyo kabisa kinye ndukeo na watu awe kinyeso ke atoba kurumana era etekwana na ine kwana nao ukiagwana muntu agero matomi mweshimo akarumana kakubwana na nao na mumotomi no tekurika na mweshimo na arombere kansene ntubeto areta ntubegembe centro ntonga no tegurika na mweshimo na arombere aragwa ngombe ile guyo agira ngondu aro ngombe sieto ni weta aromere aragwa atia aro baba kwari na ntuba twera itwera bare thacia aro getha ngombe ni weta turethie mbi ngore iciti yawa twoya na heshima ya tukwaria biathone na tuteya ebange kuringa na miaka kinya mwana munini uinde muteya kwa itubati kwa ebange heshima na turie na ngwataniro nikenda inya murungu wa weru batu Koroki bakiorota akiara akiao kiri mubunge wa Igembe Central twendani kile siasa itotara anto tukemena tukwethia itolele aritingui turekeni na kutaranto injustice no tobwa move jora yo yake lowo kigagario ke lowo kigetekiria nani ya hukuma tolelie ni rende nimbie kuendelea no umbo tupwethire maendeleo inkarie kande nuksi kampeni era muntu kuma ko akathuka ngiru giora thuki ndinya kile awatirera ini wera abavali mbu abavali nya mucunguri arari menya barabara yontwe
ndukile onto atugitira nguyo ura twamwete kure nyinge kacho anto bakomagati anto na rumani ate komenya kinyanto bakarumana atona kura ndetere anto amoka eneoro chama ni osindiefu ari umbona kawe bario okile araua kangwana kweya nore rumaiki iturara chaneta batare nyasa neta kanyari ru aru karia baraua kangwana nore rumaiki ateke kwa kile ateke restima ateke kwa kile ateke detiana ateke kwa kile otibwe detie ende lo inya kangwana ka ru maiki re kangwana kengo ki community centro to agethra ikwa to akawo kile ateke detie Mheshimiwa ndani kare migotambuli kwa mtoto kwa no muwe na tika to na ndo anora ngenture kato kwa narite ngono mtoto amwere kanya ka kutambi ka kutangwe na mura methi atia ane kuwe nambasare si apply mheshimiwa ara wage ana timu wage ba apply skuru itaginya skuru ntomo agerere yao itibo mura basare itaginya skuru ndathomerete murera indare nao na basare itaginya na tena kurongwa so anto beto tukwanda maendeleo maratasine ya tumira ngabana kawira mwanga sana kinyumo kiuke ko rumara inja narete ko rumara ointoro bisine mtu weta wandan keleo karido nkarete ndia kile empe ya mantu ya stima ote ya indie stima kile ati mpete kinyemwe kile ambera ntukwe mwisho transformere ko mwendo araka mwingi amba indi oni mantu ya transformere ara batu tutena dene stima ni kingi bike ya bie kairo na tuone mbi tuone stima no nduto tumira generator kile no toro kanambia oni wembera amantu a stima ikioria wanchokeria ara twatiri mananda nkele kuma Theroro Genegebe Central Peton Class Chabare Ntuko mwa Kenya ya Rais William Ruto kuliunga ntere chiembe tiana West na South Imenti na ware MC wa municipality Elias Murega nito kirete mbunge wa North Imenti Raymond Daud na kumura nare mikoromba mirandi ya weti na mbere kenda kuguna mukari wa North Imenti Murega na yanengerekana na thoko ya gakoromone na murandi yo CUNG yo Mero. I think North Imenti ne kura kire map ege siasa na kire maendeleo za Kenya na aza Nyamero County. Ndiugo nontuga tegera thoko ere ari negweta ya savaga the entire region yeze thoko itaga koromone aza ya mbere tu isaire muri ukina murungi kansura na tongeria bangi kumenya gitare ya mheshimiwa Rate Muiraria Jawari minister Thaiji tureareria mekindori gwakwa tukariria kianja gwakwa na modernization ye thoko hizi tu 4-story buildings lakini gakoromone ere igustia the economy both North Imenti and outside North Imenti itikwarirwa mheshimiwa inauri nonto representative wa North Imenti siwa system yetwaza ugategera ara gakoromone kiozulire. The entire implementation da hizi itete ngotekia mwaka zo 5 ita complete. During campaign ya mheshimiwa Ruto rere zire area chogo na indareo na nokoma indarererie njira ya chogo wankana area gwekirwa rami. Still to gweta Karen. I remember nyamwera ne arererwe ere mwa agenda kilomita o 50 ere kugwatania wondi chionde kuma bypass egeta chogo egeta mwanka Kabone Irene Kabone wange kaumira are ange promise ya no Kirimati road ego connecting Kabone Institute mwankarea Jiremati road. Mheshimiwa itukwenda every now and then ukaeza na report ya kuona ni na manzara za Kenya. Senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na Wembu Alexander Mundigi ni barombete akari uchumire na wingi kuwata Rais William Ruto weni akirero kuliunga kiri kaunti ucu yele pakiare Gataya na Mundigi bugite rais ni witi na mbere aretete na kuona bahati kwa mukirwa na Bairu bonene. Kagita kala Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki bakwirigira kwerekeria ndiongi yawe rutingo ya kaunti ya Tharaka Nithi na Embu muthenyo aro maseneta ba kaunti ino jerero seneta Mwenda Gataya wa kaunti ya Tharaka Nithi na Alexander Munyimondi wa kaunti ya Embu ni beumirite kugwatogeni Rais William Ruto amuna kulia kariba kaunti ino kuyumiri namba nene kugwatogeni Rais William Ruto.
roi muthenya munene ki ndiongera tweterete ya President William Ruto wamwe na munini wa Deputy President Kithure Kindiki na Senator Tharaka Nithi ndiwe gikeno kinene muno kiri antu ba Tharaka Nithi bantu bari kuma Chuka Mara na Tharaka emunde turi prepare ground yonte ni set kugo tweterete President wetu na ingwetegia antu bonthe bankaromanti baumirere kwa wingi kabisa na betu kurura bachiari bonthe baumire bara ukombekana bakarisha rais wetu, na pia tutampokea 100% tukisema watu wa Embu County, karibu rais wetu William Ruto, tunakupenda na deputy wako Abraham Kiriki vile, na ninataka kuambia watu wa Embu County, Profesa ni mtoto wetu. Kutoka pahali tupo na mpaka Tharaka Nithi kwa Kindiki nyumbani kwa watu yake ni kilomita 50. Kwa hivyo nataka niseme tuko na furaha sana, na nataka nikuhakikishie rais wetu wa Kenya na watu wa Kenya, Profesa Abraham Kindiki Kithure tunamshikilia 100%. Senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya akiuga eneo tiketi nyuma ndio ngeni ya rais William Ruto miradi mingi ile kwa miteka kwa mulwa nekali kilwa na twina ngatho cha mwanya muno ntu wa president tunengera giteke deputy president na ni mwana nkathira tukamunengera ningwetiga kinya rwaya so be other project ya chetu itaro de ngwetiga iru igatuka promise ikathondekwa menya mbere muno gutiri mandu tukwerecha Tharaka Nithi deputy president terese teno deputy president wa iriko manyarari Senator Tharaka Nithi miaka 10 na ndata yonde ya story projects ya mabarabara ya Cheruije na so many other projects ya chit ikwa meda Tharaka Nithi so that tunicho the deputy president na ire rais lakini tukamuririkania na ingwetegia ro president Ruto umatharaka project chondira ti project ikanyira kuthondekwa. Senator Mwenda Gataya kiulagia tongore ba kaunti ya Tharaka Nithi kwebania siasa jiano munene gukira uliongi kienda kwa rais William Ruto kanya kega gakulugura miradi na kwalandire na karibantere ino ende rotintu ya senator rotintu ya Mujumbe no rotintu ya kareka kana ya Patu kana ya Gitonga Murugara kana ya Susan Ngugi rointu ya President Ruto na Deputy President Kithure Kindiki ndo achezo cha siasa twatiwana untura tukarwaga, lakini for now roho tunengere president kanya na tumunengere shima tunengere deputy president kanya tumunengere shima ndo acha pesa nane kuwanira ngachiwira nino ndikuigwa kwenda fununu ngatukula tubapanga etoya ngaho yaro kama kaugirwa uyanga wakara ini siasa very primitive. Tuko na hakika mlima tuko sawa na serikali ya Kenya Kwanza na serikali pia ya muungano, na ujue rais ni mpenda amani. Aliona kuna watu wengine wako huko nje kuna shinda, akalete wale viongozi ambaye ni leaders ambaye ni ya former prime minister ambaye ni Raila Amolo Odinga. Amwe no gusenetwa kaunti ya Embu Alexander Munyi Mondigi aluga na wetikia te rais William Ruto kire ndio ngene akali wa kibwanda mnyinge ja roje ile kwa mitentere ino kiende gutigira thina imerata muguka kwa garoje nego kinyamuthia. Ile ningeomba serikali ya William Ruto na Professor Abraham Kithure aikuja aweze kujaribu alabu Embu County tuko na 4 sub counties aweze kuona kama ndamu zile tatu kubwa inaitwa Thambana Dam, inaitwa Thosin Dam na pia Kamomo Dam iweze kupeleka maji upande ya Embu ya mbele ndio ile miraa isiwe inakauka. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Nani sikanga ya tura uturo bwanke mukeo na kundiki ni ture thina kuma nyumba we na ntwara tura ni thina mutheri ende hendrite akumero ni njara yotethio ikundikia Meru Youth Voice kwatanrite na Lions Club ni bedrite pakiliongira mwekuru no mwabe kurea moni ntobinge bieto mikenda koerithia uturo bwawe. Dennis Mugendi na ribotie. Mbwana bandi abo nyumba ebo bathatu nenya kumama otegwo to mama ante nabo nyumba ina magutha mengi menya mpio yongo kuuke otumisa mbura gaura ruongo to teoria nya kuimbura to takuria to isitha mbura mongara ko agero to asoga nyumba ringi ni uturo buri na minyamaro mingi bonani skanga ii mushiere ngina wana bathatu ntule ni amwerene wandi na Igembe East gishone kyo bunge ikia Igembe Central uria ethiritwa agikurukira mithangi kwe mingi muno igitenderere ya mbura akiraraga kigandene gitina mwanya na kurara ome mpione ali na anabawe onde na anabathatu na mbua kia na bathatu ini kuria ini kunywa ini yonthe na ana baumpwe mbithera ngetaratara na ngetare munya ngasibia korea ngiatoka mama bona mpara
na mbwana niberera kimanto yonthe ikiriro kigikeno ni gikundi kia antu babethi gikomekana ta Meru Youth Voice baria atrimane nabo athiurukite agiswaga ibondi biria bitumikite endia ona gya kuria na bawe gikundi kimuriongirite na kumuguna na utethio wa bya kuria kiwatanirite na kingi kigwitwa Lions Club wete antu kwerua ri gutethia na nis nontu bwa mantu yaturikitie kuona batuye kundi kia Meru Youth Voice brabo na tukiya ni kundi kia vijana nyukona tukuya tomba kuda tukimubwithia shopping kidogo tukibanga ikenda tomba kuya kumutethia nkuruki bya thuria ritu wibona nyumba like no monanja tebie ku kaura ya saiti nyora gura muntu na kuriro wenja waloile nyumba imakubwage yo yurikuo na bira on bya ndongere muno no thiri mana bena mpara na bira na bagarangiri nyoni cia terere icio batherukiti bare na batu story wa tutonga muno galoile ona nyumba yewe na nis bagurara na ba thatu no moi mwari na mboisi yele history yo tonga muno na ibyo ndo batu wirende to kumenya case ni nyingi na anture na antu beno na thina itethira lakini to batu atethia to kumba to garia Meru Youth Voice na gainya kala murungu atwete lakini rware nkuona ani baba kwa yoliongera nkuona bagoya na mto kamotu bagoya na musere bagoya na sabuni batora rinto bibinge birabe yotoliongera byo nina nkawaneka boka yokimbuka thari mwana iromba lirio ri antu bawendi bubwega bangi gutetheria nkuruki kenda bona kimamo gikiega na bathoma thirikari ni kurua ikire inyantu babethi ni kenda baitaga ngugiteji cia gukuria mugongo kindingiromba Meru itharia turi nande twitite hista na tuendane ni twingo kwa twingwa na nontu bakutha kwithirwo kwina effort ya Meru Youth Voice na Lions Club partnership bathithite partnership itukingiromba ikundi nyabinge tugakira riria ntore ni cieto tona kwi mtu ina thina tafadhali tugerie ni gukira twingo kwa twingwa tugwatane njara twingwa nikenda tukomba gukiria maisha ya antu bamwe turi Lions Club na batwe tuoara kwi na need there is a lion iro to akatungane na anababe tu kana youth ba turi Lions Club kenda tumbo toma chione kibyo kana iroto byo kinyanele Dennis Mugendi Weru TV ntule ni amwerene wadi ni Igembe East Igembe Central County ya Meru Kulukia mwaka yumo kiwanda kia Industrial Park kikwambiria wakwa ntere chia ruiriro rera bore nende kiwanda kindi kiyuri chunchike 75 murandi yujurajule yo thirikari na thirikari ya county yuri akwina kiani kiandege giciulu na yori ike kuyura kwethe ukiguna karibu anteri ubonene amona kwethira kikireta wonjorethie mwanya county ne ya Meru Intere cia mugayo wa ndini ya ruiriro arera bore kuramurandi uyo akimwanya nora wina muoroto gukiria urimi na uchumi bwa kaunti ya Meru murandi uri Meru County Aggregation and Industrial Park wakito karibu na kieni kia ndeke kia Isiolo kaingo kwagirithio kamati bo into birabiko ya kumakiria arimi na kwagirithio na kuruthirwo value addition MCA Kithinji Ntware MCA wa wandini ya ruiriro arera riuga mwankira thini Industrial Park ino ni kinyite gicunjĩ kia 75 ara kugarua mono kambiria kurutirwo wira na makampani ma industries beje tubanenkere condrooms tubanenkere kwa kuthiria mitue ngukwe ng'ombe antu nikena bombo twandikira na betu na murandi jojo antu bengi bate kumenya nikino ntu murandi jojo wakwa kenda junu jo tutetheria ana betu kuona ngugi ana ba Meru mono barairi baruro rera nontu ikujuri so nkaguru mono nontu mbiji tukandika na guku kwetha kuona ngui nyingi guku na kinya miunda yetu na ntura yetu mbe kuge value imurandi ura thirikari ya Kenya Kwanza yorotete waka kaunti cionthe cia Kenya na thirikari nene riruta mbeca nuchu niyo ya kaunti karuta nuchu kiri murandi uyu 50% county government of Meru 50% national government true. All right? So it's a collabo. Akiariria murandi munini wa Rais Professor Kithure Kindiki aliuga kaunti ya Meru ni tongoretie na kwagirithio ntububu bo Industrial Park nontu nuthiete mono kiringithano na kaunti ino ingi ara imwe itambiritie waka. And I want to commend the Meru County Aggregation and Industrial Park is one of the best in terms of completion.
it is nearly 70%. Meru, Migori ndio iko karibu na completion. Zingine iko 5%, zingine iko 0%. Some have not even broken ground. We want every county to have an aggregation and industrial park as a way of spurring value addition, more money to the pockets of traders and business people, and as a way also of creating jobs for our young people. Imiariere wetomba referencing Kirote Birire norimo karirigito wa warehouse receipt system kanso akiuga. The county industrial and aggregation park idea ni every county ikethe na aggregation industrial park kenda arimi batu kureta produce yao kirikaip na barana baba kwenda kwambia industries kinyabo bagatuika allocated land kenda bomba go establish industries wi gatukuka kia raw materials kuma kire aggregators bau baretete intobiao bira barimite kana produce chao to the county aggregation and industrial park. So the county aggregation and industrial park injiremwe not only gokeria murimi injiremwe gokeria industries, cottage industries, injiremwe kureta raw materials antu amo no ntibu kumenyarira antu bauga iba kwenda kugura ikwashie Meru bauga murimi omwe na nkunie 10 onge na nkunie 3 onge na nkunie 10 na mbuga mtu arenda nkunie kana so kwita ukithura na kire arimi becomes very tedious. But with the county aggregation park arimi bonde bakareta ikwashi byao antu amwe mtura na wo kwenda kugura kana kwenda ku manufacture akeya akayukiau, so it becomes easier. And that way we are going to develop faster. Nkuruki Birire akiongera we to encourage warehousing nonto bakwithire kaguna arimi sana. Idea ni ati arimi ba ketha maketha yao bakendia rira mauria rinde ibete baeke store banenkero receipt uno bete nayo bank bakaewa advance against the receipt nonto receipt eu no mona title deed kuona ni ati nwikite into biaku in a certified warehouse. Reu ukathiria tuthina twaku na loan irokaewa against the receipt mauria into ya itia ukendia then ukarea bank mbeca chao ugatiwa na faida yaku na ugachoka kurima kaire. That way urimi buketha bwina faida, murimi akomba kuitethia, akomba kuthomithia na bawe, akomba kuiririra mbiro ciawe na urimi buketha buri economic activity iko make sense nonto antu baraba ingi iba kuona urimi bwethara bwina faida 1 year loss another year. Amwe na bubui kwithirito kwina maoni kiria kariba mwe bakiariria mantu megie wira kuno kunibura bakuona ni kuro 75% lakini utu kumenya nontu uti antu baumana beta batuira ni ata gukinyite mwangariti nao ikiondi kikiega muno nontu asoba atu antu baruire na rorera turi arimi na murungu ro mwato arimete nontu kwina rujina ndero apa na pale rujiro kurema irrigation na kinyeda bigger part ya area roire ya bando no tukuitaji roje na winge no ntobatu na metatujwe na jwe fertile na ntobaruire roire ni arimi muno ekeja gwakwa na wendibwe kakarabo ka ojoro batu gwethore kari invenfit kira na baruire roda kana Meru kana Kenya kwa jumura wendibwe tu ikiojora itwandikirwa na betu batonya kuto faindikae ninyi intobieto togaikagia kwina bigeta kuraja nikenda biashara cietu igokira kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. James Marangura ni mubiashara wa korobo atiati ntere chia karigane dhiritene ndi akiumira na kuwa nibakwanga ikono ntubo ache baro ache kuruta biashara. James thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nithirite ikucia mona kwithirwa yukite mukobo kendo chukire kibiashara endi biashara ni tukite kinyamara ntere. Paul Wakabithi aina ripoti. Imuthaka gokoroba gatigati na nkuruki kwigwa ari mu biashara na aumete kiri kaunti Muturia meraya wa hoteli bwaki hende ntere ino cia kithaga hoteli burari kiria wa kamyanka yeri mekuruku ende mwankire mthito kwaria yo kumarangwa tinenkere twa license ya kuendelezea biashara ino yake. Nilijenga hii hoteli nikiwa na loan, nikakuja invest. Mimi ni investor. Wakati niliinvest hii hoteli ilijaa last year mwezi wa 3. Nikaambiwa siwezi pewa license kutoka last year mwezi wa 3 kama sijafanywa inspection. Nilienda nikangoja mpaka this year wakakuja inspection wakanifanyia. Saa hii tena sija approviwa, nimeambiwa hoteli yangu
haina qualification za kupitishwa. Na hata ukitembea hapa nchi ya Kalinga Ward hakuna hoteli nyingine kama hii. Ukitembea within hapa hakuna hoteli imejengwa iko na class kama hii. Yangu mimi ndio niko mbele. Yangu ndio iko mbele na nauliza kwa nini nisipewe? Kwa nini nanyanyazwa? Na hii ni pesa ya loan. Nimeweza kujenga accommodation, nimejenga kitchen na iko na counter ya bar. Alafu nyuma hapo kuna garden. Aratukiranirie na marangoni ati waheya ukua mwana kwigwa ibiashara ya munitete nterino nendete kinya gukirie tura riri Tharaka. Shinda ni siasa, competitor. Ndio sasa njoo mimi sasa mimi huku nimekuja. Mimi ni mtu wa kutoka Meru County. Sasa ndio unaona nanyanyazwa hivyo. Yangu ilikuwa ni kuinua hii mahali, niinue watu hapa. Ili unajua hapa sasa nitaajiri watu kama 15 kwenda 20. Kwa hivyo itakuwa nimefanya opportunities za kazi. Gairo mbare marango mono kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki. Ombi langu kwa gavana anihurumie, aona mimi ni kijana mdogo, ni loan, hii ni loan. Ili wao watu wake waulize kwa nini na waseme mahali makosa iko. Kwa hivyo naomba gavana Muthomo Njuki, juu ni mtu muaminifu na mtu anapenda wananchi, intervene maneno yangu, aingilie kati, aone kwa nini watu wao wadogo wananyanyazwa. Mimi ni youth, hii ni investment nimefanya hapa, ni loan. Hii ni loan ya Sidian Bank. Nkiripotera Waru TV kuma Ntere cha Tharaka, Bito Paul Ogwakabithe. DCC Wembe Central Hassan Bulene rete akariba chumire no cyandikithia kirisha kenda bamukira motungate ogima bomwere kuringana na Hassan. Thirikari ni thwaniritie Kenya netu mbovu kumekiri mitambo ite kuruta ngwikana yumbo baretera mothuku. Kitoe kisere gatera topa kura keseneta Meru County ikweka kwera motoke ya mwe awe tokera ikomoroke nasopo kikana kake ere takuwa lete kura keseneta ekebe akioni nemwe oni ikwakiebe lebere yake. Ori baingi banjirite kwibumiria kwibangabangania na gutumiria ite ebira bakwenda indi nabo akari iba wandi ya Theroroje ni bebumiritie na muthoro bakiuga ati banjirite kuona ati kwina tabia itakubwa mantu ni megie kuringa asiasa na aranto baingi bakwibumiria na bakanjiria kurumanga abara bangi onto bakuwa butibatirie kile imuchorokwa kuronya ndamrombara kura lakini muthakoke uo utuma no ina thina na no lela sikinya nto babati kurumwa nonto. Kila mtu akiwa registered, baada ya hapo kuna ile ukaguzi wa uwezo wako. Utakuwa unafanya nini? Utakuwa unalipa kulingana na uwezo wako. DCC wakangeta to Hassan Bulene oretie anto ibathina mbe na kwibandikithia akire mubango ogwa abima ya ogima abamwire ya SHA nikenda abathina mbe na gutungatiro abatena akinyamara no kire gekuona utungatiri ibogima wa mwire. Contribution yako kujisajili unafanya nini? Inakuja kuimprove zile taasisi za hospitali hapa, zahanati. Because kila mtu anachangia 900 kila mwaka. So the more we register, the more the facilities here will be what? Will be improved. Kuringana noe, antu iba batiri kwithira bakirekana na ndeto cia siasa iri kuthina mbe na kubuthiria onto bobo bwa SHA akiuga thirikari tiomba kwithirwa yerekithiritie antu obayo bantu atariega. Siasa iweke kando. Afya yetu ndio na hakuna wakati serikali inafanya nini? Inapeleka watu yake katika shimo ikiwa inajua ya kwamba inaenda kuangamisha watu. Lazima mbele ya Mungu serikali inajua ya kwamba lazima ichunge afya ya taifa lake, elimu ya taifa na wananchi yake. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi na tusikize siasa ambaye haina maana na siasa duni. Kuma Kangeta Gembe Central, Petan Class, Chabari. Muthei wa nteto chewero guchokere katho no tubugo thawatanirite na unna katho chemwanya kire borabo onde bakinyanditie nteto chotu bodo aria mone mubango yo waro siasa mureto mathithi ukari morini kremi yani mutembe yedwan. Good night and God bless.